Vprašali smo 100 ljudi. Poimenujte svetovno znanega Jacka. Matej. Jack Nicholson. Jack Nicholson, Joker. Poglejmo. Dobro, ampak iščemo top odgovor, Gregor. Jack. Jack. Who's the Jack? Jack. Rapper. Jack the Ripper, Jack razparač. Poglejmo. Dobro, ampak igrate. Ksenija? Kateri Jack? On je ven s Titanika. On je ven s Titanika. Se je potopil. Jack, on je ven s Titanika. Ok, a bo to odgovor? On je ven s Titanika. Pa naj bo. On je ven s Titanika. Poglejmo. Ni on je ven s Titanika. Jack Sparrow. Jack Sparrow, of course. Poglejmo. Ja, wow. Če zdaj odkrijete, ste zmagali. Iščemo top odgovor. Jack. Kateri Jack? Še. Jack Nicholson, Jack razparač, Jack Sparrow. Ne smem pomagati, eno asociacijo sem dobil, ampak ne smem, ne bom. Jack Daniels. Pa to sem hotel reči, non stop v šteriji visite, Jack Daniels. Yeah!